Алло, Махмутова! Утонув сырым! Срочно! Кел! Махмутова, сені харишим, кел! Кел әлі! Алло! Махмутова, жай бы тәбит, клипті шәресі бар. Слушай, сен вообще нормальный кіші ма? Сен бақытның көп ме екенін білесің ма? Ертеңгі сағат 4. Махмутова, жай бы тәбит. Білесің, менің клип шондай болырға тиіш. Әкиет сөйлеме енді меңа. Өзіңнің клибің турында сөйле. Яғар. Şiyelikte şiye pişen, şiyelikte tanıştık. Kızıl şiyelerine karar, senin bilen kavuştuk. Hirinler şiye kebel, balık tatlılığından, senin aşağı şandın bin, merhabet saflığından. Здравия желаю, ГАИ города. Почему так громко? Нарушаем 5 утра. Көңілді ме? Камеру убери. Давай громче. Hirinler şiye kebel, balık tatlılığından, senin aşağı şandın bin, merhabet saflığından. Клипларына олай қазір түшірмейді. Клиплар креативный болырға тиіш, спортивный. Клиптан шок болырға тиіш. Жарар. Şiyelik'e kıyaş düşen, sibi baltık nurları. Ömürde de min unutmam, bu dünyada sen varım. Hirinler şiye kebel, balıkın tatlılığından, senin aşağı şandın bin, merhabet saflığından. Hirinler şiye kebel, balıkın tatlılığından, senin aşağı şandın bin, merhabet saflığından. Ну, сядешь? Вообще нету. Сена гүлдара болмая енді. Потому что senin идеяларың шыша түгел. Нешене шақты біліңдер? Şiyelikte rəxədi bizgə, şiyelikte uandı. Kızıl şiyelerini salab, biz bir gəlib yuvandık. İrinler şiye kebel, balık tatlılığından, senin aşağı şandın min, merhabet saflığından. İrinler şiye kebel, balık tatlılığından, senin aşağı şandın min, merhabet saflığından. Нарис, анда КамАЗ келді, шия білән. Точно, менің клип шия турында бек. Шиелер білән, балада яна! Кто заказывал шияны? Заходи. И вишенка на торт. Рахим и Тегис. Мы пришли. İrinler şiye kebel, balık tatlılığından, senin aşağı şandın min, merhabet saflığından. İrinler şiye kebel, balık tatlılığından, senin aşağı şandın min, merhabet saflığından. Senin aşağı şandın min, merhabet saflığından.
Bu da buldu muydu klip? İyi. Kıyaşka uğrelip kızara şiyeler. Siz ikev, var gidem diyeler.